Imana impaye guhagarara imbere yanyu n'ubuntu bukomeye. Iyo umuntu aguhaye guhagarara imbere y'abantu abagwaye ikintu gikomeye. Cyambere abagwaye inshuti kumenyekana ushise hose bakakwakira. Abagwaye inshuti kubera ngaha habari abantu batandukanye ahantu ugiye hose barakwakira. Rero uyu umuntu aguhaye guhagarara imbere y'abantu ushase umusororera abaguhaye ikintu gikomeye. Rero ndashimiye pasiteri wanyu, Mana imwongere umugisha. Narifise ahantu hatandukanye nagiye, navuye no muri iki gihugu ngenda ahandi, hambariye ndabaramutse nimwakire ndamukanyo ya bene data. Kubona ugeze mu kwezi kwa 12 ugihumeka kubera umwami Yesu ari ku kazi. Ngira mugeze ngira atari ku kazi na bonane nzoyijya. Umwami Yesu ari ku kazi. Ngo data arakora, ngo nanje ndakora. Biboneka yuko akiri ku kazi. Bibiliya iravuga aya n'amakuru yo muntu umwe yaragwariye ku kidengeri bite sida. Amaze imyaka myinshi. Bibiliya iravuga ngo baramugwaza bakaruha bagasubira inyuma, kandi Bibiliya iravuga ngo amazi yakunda kuzikuruka ngo yaza rimwe uwatanga uwundi niwe yabaza gukira. Urumva rero amazi azikurutse umwe wese yanigana kugira agwemwo. Ufise umugwayi wiwe yaramusunikiramwo, atanze mugenzi we niwe yakira. Somye Bibiliya yakira benshi hakira umwe. Bibiliya iravuga ati umwami Yesu hari mu kazi ngo arahaca, haciye asanga wa muntu yagwaye amaze imyaka myinshi. Aramubwira ati mbega uragomba gukira? Aravuga ati ye bana jewe abantu bangwajije baragiye n'abangemurira ntibakigemurira. Shaka ndabayitangazo ari abantu bafise ingeso mbi bahengera umuntu agwaye bakamuzanira utuntu turyoshe ukomeye nibatuguhe. Iyo ni ingwara mbi. Jewe naragwaye njya mu bitaro umuntu umwanzanira inkoko ndababara kubera nta pete nari mfise. Naguma ndunguruka akajisho abangwaza bayihekenya. Ndavuga ati uyu muntu n'umuntu mubi kubera katayizanye nkomeye. Mbwirira mugenzi umbwira tuzorubima nkomeye. Haleluya. Ibintu byo ngaha gusa n'amafreshere. Nabankuyazaniye amazi ndayuguruye, mugeza kuyugurura biraza kugorana. Kandi Jesse murankunda amazi nonde musizogaruka uzorungurira agafana mejeje canda kanywera hariya. Urumva utibabaye nta muntu yo kubabara. Nje ngazorugura agafana ugashira hariya mejeje ndakagotomera hariya. Wowe zakurangiza ntayanyoye ariko ntaco shira ngaho. Baratoga abapante kote nitukunda kunywera amazi ku ruhimbi. Oyayi koko Jesse ngirajya kundahangwa ajya nusenge. Murakoze cyane. Haleluya. Umwami Yesu ari ku kazi. Ndabibutsa rero iyo ukasanga umuntu muragendana nakugurira inkoko, muragendana ndakugura kabrosheti ugasanga ugwaye arabizanye. Iyo ngeso siyo. Mbwira mugenzi umbwira ati iyo ngeso siyo. Mukama ngomeye nk'umukamaye nogaheke. Pasiteri wanyu ukamuhaye inkoko yo yihekenya. Ndabibutsa yuko uyo muntu yaragwara bagasubira inyuma kubera kurambirwa ngo Yesu ahaciye aramubaza tugomba gukira. Aravuga amajambo menshi acaramubwira tubunyere ndategetse ikorera ikirago cawe wigire.
Bibiri iravuga ko umwami Yesu acaho ngo acaragenda, ba muntu acaragenda bahereza ati ninde yagukijije, aravuga ati n'umuntu yambariye ngo nikorere ikirago canje ngo nigire sinamumenye. Ndabibutsa yuko umwami Yesu yarabakiza akababwira nimubivuge. Ukumvye ko umuntu avuga ikintu umubwira ati ntukivuge kiba kigiye. Nk'ubare umuntu umwe umubosi umwe yavuze ati urabona ngo pasiteri wahajya ngo pasiteri wo ngaha ngo uriya pasiteri ngo nasaba yambara neza ngo nameze nk'abandi, abandi baguma basaba ariko wewe ngo aratekereje acamura ko ndi ngaho ngo ngo kandi bazananye na zamurajya ntubimubwire mu mutima ati ndava ngadabivuga ngo ntubimubwire mu mutima ati ndatevye kuva ngaho cya ndabimubwire. Rero iyo umuntu ubwira ati ntubivuge aca bivuga kubera cahura n'inshuti yiwe ati nanjye ndakubwiye ntubivuge. Kera biba bigiye. Umwami Yesu ari ku kazi. Haleluya haleluya. Ndabibutsa yuko yarababuza ati nimubivuge, bakava ngaho bagahura n'abandi ati we hagarara 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 ninde yagukijije, ninde umwe ati ninde, bakarengana ba mbere abakabiri ati we hagarara ninde yagukijije, abagatatu wa mundatu ni Yesu. Ndabivuze ni Yesu. Urabona yari yambugire ndabivuze ni Yesu. Ndakwibutsa yuko ahura n'abaherezi tininde yagukijije ati ndawezi. Kanya gatoyi ahura na Yesu aramubwira ati wabonye umuntu yagukijije ati ndawezi, ati ni jewe nusubire gukora icyaha. Wa muntu acariruka ati wa muntu namubonye namubonye namubonye, ati ninde, ati ni Yesu. Baramubwira ati uyo muntu n'umunyabyaha akijije umuntu ku isabato. Ngo Yesu avyumvise aca arasemerera aramubwira ati itangazo data arakora nanje ndakora. Yesu ari ku kazi. Aya mezi 12 kubona ugihumeka ari ku kazi, kubona mu kwezi kwa mbere uryama ubwenge bwagiye ariko nasinzira, abari ku kazi akarinda imbeba nizinjire mu kanwa. Mu kwezi kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu no muri iri joro ari ku kazi. Data arakora nanje ndakora. Haleluya haleluya. Yesu ari ku kazi, ari ku kazi. Uravye abantu bagusengera kubera ari ku kazi, ayo masengera akaguma amasengesha akaguma yirukana tayo nayo numva. Hajya bacuruza amasanduku kuva ku wa mbere bavuga ati amasanduku ahere, mana amasanduku ahere, Karoli ndamushaka. Yesu nati ndi ku kazi nayo numva. Kandi barabaza urumva hajya baragushaka. Nabajije umuntu acuruza imiti farumasi, none usenga gute mu gatondo ko umuntu wese avuga ati mpumugisha usenga gute? Arabada ngo je cyefuzo canje shaka bagwara ariko ntibafe. Agomba kugwara umushore ntafe. Urumva hari abandi babaza amasanduku. Urumva nk'ubu nayaciye ko mu Kamenge yayasohoye yari mu Kamenge hajya nyene kujya 10 yayasohoye amasanduku nayaharuye na amasanduku 5 nayaciye ko nakamoto cyangwa ni sanduku ndende bisobanuka gasongo aragushaka. Ariko Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi, Yesu ari ku kazi. Nabonane uzoijya negereje gato cyangwa niyo tunganya uburebure ate ni wanje yayibaze ari ku kazi. Data arakora nanje ndakora. Nimuvuga ati amina. Abo tuzinanye twagiye nimugire gutya mwese twagiye. Ari ku kazi. Bibiliya ijambo ry'Imana
iravuga ingene ari ku kazi ngo umunsi umusore umwe ategura ubukwe aravuga ati ubu bukwe jewe ndatumiye umwami Yesu ndamutumiye Yesu naze ndamutumiye wacayibaza ko Yesu aza kuza ngo agende mu bintu byo kurya ngo nivyo kunywa kumwami Yesu ari ku kazi Yesu no mu bukwe na bintu byo kwifotoza ngo gutya aya waba ari ku kazi ati habuziki ariko abandi waba ari ku kazi arabibibuze Yesu ari ku kazi arabikibuze mu izina rya Yesu data arakora ngo naje ndakora turamushimiye yuko akora humura uzoba muri iki gisagara subiye kukuremesha mbwirira mugenzi wawe umubwira ati ruguru ntituzosubirayo nahanyene mu izina rya Yesu Yesu ari ku kazi nahanyene bene data ruguru ni heza ariko ruguru nawe aya matara ntihabona neza ruguru aya matara ruguru nawe ucana gutya ntihabona neza size gituma ruguru ni heza ariko hari akantu niwe sezaho ukwezi kudahari ugira ingorane urumva kugira wabona ukoresha ukuguru gutya ngo ngerera mugeze mbwira ati nahanyene data arakora naje ndakora ari ku kazi ari ku kazi Bibiri iravuga ngo no mu bukwe ngo ibintu birahera abandi baronda ivyo banywa ivyo barya ariko Yesu acaraguruka mama we aramubwira ati aho umwana wanje ari ku kazi ivyo ababwira mu bikore ngo Yesu ariko araraba bibuze acarabitanga kubera iki ari ku kazi data arakora ngo naje ndakora mwami Yesu ari ku kazi Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ingene ari ku kazi ngo Shaduraka na Meshaki na Abedenego Bibiliya ati ngo umwami agira igishushanyo haravuga ati kiriya gishushanyo umuntu atazogisenga azoterwa mu itanure ry'umuriro bavuga amakuru ngo baracana bagira igishushanyo kirekire ngo inzamba iravuga bamwe bikubita hasi ariko abo basore baguma bahagaze umwami arabahamagara aravuga ati mwase gusenga imana zanje ibigira nkana baramwishura ati ntidushobora gusenga kiriya kintu kitavuga mu ijuru hariho Imana kandi Imana yacu dusenga ishobora kudukiza muri iryo tanure ry'umuriro no kurudukura muri uko kuboko kwawe wewe Nebukadineza bongera irindi jambo ati nayitodukiza Imana yacu iri ku kazi arawateruka munyishuye reka ndabereke abwira babasore ati bafate batereremwo ngo babatereyemwo basanga Yesu kizimya moto yashitsemo ari ku kazi no mu muriro ngo Nebukadineza arawatereka numva ingene buturika ararindira ko buturika arabura aragenda agiye kuraba asanga Yesu ari inyuma nabo bari Yesu ari imbere nabo bari inyuma bariko baragira defile mu muriro defile acara ati yemwe hajya mwateremo abantu bangahe ati nyakubawa twateremo batatu arabatoya si batatu ndabona ni bane kandi wa kane asa n'umwana w'Imana na utayibona irahari umwami Yesu ari ku kazi humura uzobaho ari ku kazi bwira mugezi urate ari ku kazi ngo data arakora ngo naje ndakora uyo n'umwami Yesu muri Kongo hano nagiye muri Kongo nari ku rugo rusengero pastor waho twari kumwe ambarira ingene hari gisuma cinjiye mu rusengero hajya mu rusengero muzore mwirinda si bose bakijijwe habariyo n'ibisuma niyo uhagurutse gufukama muhagurukana agashakoshi kawe
kubera ari igihe ugenda bakaca bakiba. Hakaba ari igisuma cyitwa mono. Ico gisuma cyitwa mono kijye mu rusengero, kibona ingene batanga imperezwa, kica kiravuga ati kibaza mugenzi ati yajya ziri amperezwa ninde ayabika. Baramubwira ati uyabika nuriya mu mama w'umudiyakoni. Ati murakoze. Kumbe ntiyamenye wabwiye ko ari gisuma. Mu mutima ati ndazantu haba, ndagenda mu ijoro n'imbugita, ndamukerere nk'ukerera inkoko, amafaranga ndayatwara. Abarokore bafise amanyama, yibagirwa ko Yesu ari ku kazi. Caragenda ku mugoroba kwa Mungu, n'igipanga kingana gutya, agenda inyuma y'inzu. Wa mugore wa mama mufakazi agiye kurahura, mono yitera mu nzu no musi gitanda. Wa mama ntiyamenya ko mono ari musi gitanda. Ategera utwo kujya, atazi ko mono ari musi gitanda. Naco kiravuga ati aryame gusa, ndamukerere, ndamubazano yasize, cenda yatwara. Barafungura arasenga, asenze acaja ku gitanda, rumuntu ruri musi gitanda. Ruravuga ati kwaje musi gitanda, araryama gatoyi, agone gatoyi, cenda mukerera. Oh, kumbe Yesu ntagona, Yesu nasinzira. Abari ku kazi. Aca arafukama, rumuntu ruri musi gitanda. Aravuga ati Mana yo mwijuru, ndagushiminge n'amateraniro yagenze neza. Mwizina rya Yesu, Mana yo mwijoro, ndagushimiye mwizina rya Yesu. Arasenga, yumva amasengesho arase gucika, yumva guma bandanya, yumva aravuga ati Mana ngoberewe no gusengera isi yose. Aca asengera isi yose. Rumono nagwa atanyaruse n'ingoga ryame ndamukerere, rurimo indani. Aravuga ati Mana ndasengeye abagwaye. Aca ashika handi ati Mana numva ngobegwa gusengera ibisuma. Cyane cyane cya gisuma cyitwa mono, akivuga mu izina ati mono. Kubera cyari kizwi hose, Imana ndakorese mono. Baramufata bakamurekura kubera wewe. Nuba ariko arayerera yabuze ivyajya. Yesu ari mu kazi. Aca aracumita mono mu mutima. Mono yumvise ati Yesu ndakorese mono. Ajya abakongomani murazi ngere barira. Ni barira gutya oya barira gutya ati no kukiriyo chiwabo nibarira gutya ngukiriyo chiwabo ya numugabo kukiriyo umukongomani abitwa barega nta mugabo arira gutya oya usanga umugabo ati nagiye kukiriyo chiwabo ndamaramara mbona abagabo bariko bararira biranga yuko ndira ndabata bava bibaza ko namwishe ndigirisha gutya ariko abandi ati kandi bakarira barya ubugari n'inyama. Bakarira yumvise asemara ndasengeye mono. Mono chararira musigitanda ati wa mugore ati mwizina rya Yesu. Mono arati nariziko munyanya kumbe murasengera. Ati mono wache gukora ikingati narije kukwica kumurasengera. Ati mono ihane ati ndemeye. Muri iryo joro cararubwebweta ararutwara kwa pasteri aradodora mwije ati pasteri ugurura atuja gukora iki wamufakaza ati nafashe mono. Haleluya haleluya. Datarakora naje dakora twagiye Yesu ari mu kazi. Aramwata abapolisi barananiwe, abajepe barananiwe gufata rumono wamufakazi ni wowe wamufata nguramuzanye kwa pasteri. Arabati pasteri ugurura Yesu ari ku kazi yamufashe.
ngo yugura asanga ari umuntu uri korora de nareze ko munyana kumbe murankunda ati mono yihane mona acarihana aca yiga igice aca arabatizwa none ubu ni pasiteri mu izina rya Yesu. Data arakora ngo naje ndakora. Yesu ari ku kazi. Nacu uzoba muri iki gisagara bakinda, nacu uzoba baguhiga, nacu uzoba. Yesu ari ku kazi. Haleluya, haleluya. Bibiliya ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana iravuga ngo Yesu ari mu kazi. Ngo umunsi umwe ariko arigisha ngo Lazaro ngo aragwara, wagwaye barabati mwigisha wa wundi ukunda aragwaye, ngaguma yigisha aravuga ati iyo ngwara siyo kumwica agende ku kazi niyo gwesha Imana icubahiro. Ngo agira ko ngo arahwera barabati mwigisha yapfuye ati nta kibazo. Haciye iminsi 4 bamuhavye babona Yesu araje. Abayuda bamubonye, Abayuda bari bafise umudomo, Abayuda bari bafise umudomo baratukana Abayuda. Bamubonye Yesu aje imbere ngo yareguye umutwe ngo kubera ko ataja gihari, kubera ko ataja kigwaya hari aje gukora iki, hari aje gukora iki. Ngiraje Yesu racari yumya araza ati nawe muri ko muranga nje ku kazi. Acharaza Maria acharaza arafuka mati mugenzi iyo ari kubangaha musaza wanje ntiyari gufa. Yesu aramwira atereka kunshingire karimbi je ndi ku kazi. Reka kunshingira karimbi ko shobora gukiza umuntu ari muri koma, jewe ndi ku kazi ngambo zose. Acarabata ahubwo mwamutaye ati yamaze kunuka ati nyereka. Bari bazi kwa kuri ibuye ryonyene gusa. Bashitseyo Bibiliya iravuga ngo arabati kurayika ibuye, baravuga ati yamaze kunuka. Bifata ku mazuru ati yamaze kunuka ati kurayo. Bakuyeyo Bibiliya iravuga ati ngo umwami Yesu ari ku kazi ngo arasemerera avuga ijambo rimwe ati Lazaro jewe ndi ku kazi sohoka. Bavuga ngo Yesu kubera ari ku kazi yavuze ijambo rimwe amagara Lazaro gusa. Ngo yari kuvuga ati mwese sohoka ngo nasogokuruza wawe yacaze. Ariko amagara Lazaro wenyene gusa. Yesu ari ku kazi azure vyiwawe mu izina rya Yesu. More amasengesho vyure vyiwawe mu izina rya Yesu. Data arakora naje ndakora. Mbwirira mugenzi mwira ati ntutinye Yesu ari ku kazi. Meruka gurana ca gisuma kugira turangize gisuma cyagovye kunyica, ariko gisanga Yesu ari ku kazi. Bagovye kunyica jewe amaje hariya kumuzinda, bagovye kunyica. Fise utumoto akamoto maze kudutunga twinshi, kariya kamaze kuba ka 12 kubera ndagatwara inkenye ngaca ndakagurisha umugabo yikora ko twiwe. Nuko kumuzinda barantegera cyo gisuma twahuye naco kivuga ko cakejijwe kica kirabimbara ati wewe nukuri twari tukurangije. Ndavuga ati Mana warakoze uri ku kazi. Barantegera ndiko ndigisha baravuga ati tumutegere hajya ku bigazi. Niyo bantegereye barantegera ku bigazi barondera ikamba, ndondera ikamba ndabira ikamba nimugire ningoga ndondera ikamba nonga nawo ucomora ngaha ndondera ikamba gira ningoga. Murabona hajya ku bigazi niyo bantegereye. Ngiye abonetse ngiye baca barantegera hariya ku bigazi. Murahabona we protocol ngwino fata ngaha nuko nawo ngwino fata. Baca bantegera hajya ku bigazi hajya nyene ku ruzi niko bantegereye. Baca bantega ari 4. Urumva bari 4, babiri bari bafise nani umugozi, babiri bari bafise umugozi, abandi 2 bari bafise ubuhiri. Gira gutya ifata ngaha. Bari bafashe umugozi baravuga ati ko afise akamoto ubu rero turagatwara kandi basohoka bwije.
umvuje n'akamoto pe umugozi oya gumeza gutya reka kuduza uraza n'umwana umugozi ukacugukubita uguye hasi bakaca bakubita ubuhiri nuko bari bantegere bamwe n'ubuhiri abandi n'umugozi baca barantegera naje sinabimenya ndaheza kwigisha najeje kwigisha ngiye kugenda ati garuka atugiye ati genda ufunguye kora muri Pentecote wacu wejeje kwigisha baca bakugaburira mugerera mugezo ngera ati ngaha hasize amategeko yaho zoza kwa Mungu ndaye nuko twagwajeje kwigisha ebana rero baca bagucisha hariya ugakubita ko kacugenda nuko rero cyanda kubita ko ndafungura kumbe kimwe kiriko kirababwira ati agiye kujya sinabimenye cyandaheza turasenga cyafate bitabo shira ku kamoto kica kirabaterefura ati yuriya kamoto ate sawa baca banegera ajya kumuzinda ajya kubigazi niyo bantegereye nuko bari yaranja bamwe n'ubuhiri bugana gutya cyanurira kamoto bariko barategura ko baterefona naje nurira moto Yesu nawe ari ku kazi ndafata ndashira ko ate ndawati mwami Yesu jana nanje we baca barambona ati uriya araje baba bafata umugozi abandi n'ubuhiri ibuhirete bana umugozi mukubite urumva ni mwijoro umugozi shora kubona cyandaza shisa kuri wa mugozi cyose ndahora ngwara umugongo shisa kuri wa mugozi cyane uva umugongo uracitse cyanduna mati Yesu wanje kumenekanya umugozi shisa imbere umugongo curakira cyandunamuka cyanumva ubuhiri ngorurunamye barangubita ubuhiri ngize kujya n'ubupondane zoyijya Yesu ari ku kazi nawe uzoyijya mu izina ryaye data arakora nanjye ndakora haguruka dusenga Imana haguruka mbwira mugenzi ngo ati umwami Yesu ari ku kazi abaguhiga ntacyo bazokugira ari ku kazi mu izina rya Yesu twamagare marayika w'urusengero asenga Imana umwami Yesu ari ku kazi.